sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fafaqna bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim Rabbi fafaqna bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim bibatul kita Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin walidayya amin. Atuh tilat bae urang sedia tawasul hadiah ngitunan kali kubur sedayana nyaeta kasepuh-sepuh urang sedayana kami ini urang sedayana marun karahmatullah mudah-mudahan sing diharamkeun dosana sampai iman Islamna dilegahkeun dicangkeun di pakuburanna kalian sing kengen rahmat sareng barakat ti Gusti oge nyungka supados kang syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suma ila arwahi bapak subhanahu wa ta'ala.